semeni haleluya haleluya ijwi ryaracecetse ijwi ryo mu mutima yewe anongoneza sasa sauti kubwa karibu naye ninatulia hili ni ulizo ijwi ryaracecetse amajwi y'abakristo ntakicumba imitima y'abakristo ntikicumba amajwi yongorera ijwi ry'Imana ryongorera mu mutima imitima yarasatse ndio tugenderere Mana we. Ai vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika lakini wengi wamesiharibu abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi w'i Siyoni takizabasha kubanyeganyeza imvura izagwa nyinshi tizabahitana imivuni itemba tizabatembana wese Imana icyubahiro haleluya Yesu yavuze abantu babiri avuga abariko bubaka aravuga ngo umuntu umwe yubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha ngo uzikubite kuri ya nzu ya Migeri ariko aravuga ngo umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha. Imana ishimwe ko dutaramye Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe ko yanejeje amateraniro ndabona abantu bose banezerewe hari utanezerewe tubyerekanishe guhereza Imana icyubahiro haleluya haleluya turashima Imana ko iduhaye aya masaha y'igitaramo yewe guhera 2007 kugeza ubu turi muri 2025 iri ni iryanje rya gatatu nkesheje nkabona nicaye neza bugaca kuva 2007 nkesheje gatatu bwa mbere ni hariya kuri Karumeri muri Gatwari kumwe na Evangeliste rya kabiri ni hariya kuri Gerizo irindi ni none nawe niko narimvuze ayo ni amahirwe amwe twigeze kuza dutaramwa ukwezi kugashira duhaye dukesha ariko ibyo bihe byagiye bishira ubu ni ukuryama saa 3 tukama tugona bugaca none ngiriwe amahirwe yo kongera gukesha Imana ihabwa icyubahiro muruzi gutya abera b'Imana iyo banezerewe hakemuka ibibazo byinshi mwibanga byinshi mwibanga abantu baza bashaka ngo ibintu byose bize hano habona hari indwara zazikemuka iyo mwibanga hari abaza batabarwa mu bindi bibazo hari imbaraga za Satani zizazisenyuka mwibanga izo zose biba biturutse muri uyu munezero mwanezerewe Imana ibahereza umugisha rero dusomye ijambo kandi naje gasintinda naje sindatamba kandi twokesha njewe nkareka gutamba ibyo byose byo gukunda reka dusome niturangiza natwe tuzotambe ni Zaburi 125 Bibiliya yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye hamwe iteka ryose kuko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose amen. Sebaga basore baza batamba nabarazwe seri mwebwe muzamuntumira muntumiye nka kabiri kose nkabura umwanya muzamusenga ryari ngo kuwa mbere n'akazi rimwe nyine kuwa mbere n'akazi rimwe kejo ubundi dusangije ku cyumweru muzoze kuntora nje kubataramira mbe mwideni rikanye kuko ryararushera ibikirego ngiraga ngo none muzamuvuga ngo nzambasuzugura none mbereke ko ntazambasuzugura mbemerere dukure ico kibazo. Hari umukozi w'Imana babajije kubivuga baramubaje ati sibanga arashaje yaravuze ngo afite imyaka igera 75
ibanga ryatumye utinda mu gitaramo ni irihe? Ya mbere yaravuze ngo ni ukudasuzugura igitaramo, icya kabiri ngo ni ukudasuzugura abo bataramana. Aturuhira uje wese imyaka bafite tuzadutaramana. Ibyo byamuhaye imbaraga zo kugira ngo atinde mu gitaramo. Namwe muzagitindemo. Reka mbaganirire nitonze kuko mbaye numva ijwi n'ingaho ryagize kasorobo kugira ngo rizakomeze rivuge dusoze, ariko muje kunzamurira mikrofone. Ko turaganira ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, niyo misozi yari yubatse Yerusalemu Dawidi yaratuyeho, nico catumye ayivuga. Kimwe nuko natwe twovuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Runundu, ni Wonzi cyangwa Gitavi, cyangwa Gasopowa, na za Runundu n'abandi aho mwatuye iwanyu naho hari haba Bzura, nka wa wundi kurya uko mwawusize mwosubirayo mwosanga uracyahagaze tiwigeze unyeganyega haba n'umunsi n'umwe. Haba uko twasize Runundu edi ni kurya twoyisanga. Abanyarurambo mwasize uwe Nyarugi, kurya wasize Nyarugi ni kurya woyisanga. Gafinda ni kurya woyisanga. Shatse kugira ngo mubashe gutahura icyo tugiye kuganira. Timuruzi kuriya iyo misozi tuvuze ba data ba sogokuru basanze ari kurya imeze ntiyanyeganyega, ba data ariko bayisanga, natwe bariko tuyisanga, abana bacu bariko bazoyisanga. Niko umukristo atagomba kunyeganyega. Kandi twavuze ngo iriya misozi igira ibihe byiza n'ibihe bibi. Hari igihe ikubitwa n'izuba, ibyatsi byari biyiriho bikuma bakabitwika, ariko wa musozi ntuzi nyeganyega ngo wahuye n'izuba cyangwa wahuye n'umuriro. Hari igihe uhura n'umuyaga mwinshi, ariko wa musozi ntuzi nyeganyega ngo wahuye n'umuyaga. Uzuhora uhamye rimwe ukanyagirwa, ariko ubukristo bw'ubu buri mu kunyagirwa bukaja kugama yeme, cyangwa ingene buhaye buhunga akazuba akayagirizo ngo karavuye wa tugomba kugahunga. Amen. Ubwo bukristo ubu buratangaje. Ubukristo buhaye buhunga imvura, ubukristo buhaye buhunga akazuba. Ikindi uriya musozi ntuzi utakaza ikibanza cyawo. Uko Imana yawuremye irawumanura irawushinga. Yesu azorinda agaruka wa musozi ukiba muri cya kibanza. Kandi wahuye n'ibihe bibi birya twavuze, ariko ntiwigeze uva muri cya kibanza. Kandi iyo waciweho n'umuriro ugatwika bya byatsi, uba witeze ko hazamera ibindi bishasha. Ibihe bibi nibikugeraho uzitegure ko bigiye gutsimburwa n'ibyiza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ese yararirimbye ngo ibigeragezo sikarande. Nukuvuga ko uriya musozi nawe ntugira ibihe byiza. Hari igihe buzabucuka musanga agacukabunze wakayuye, ariko ugategereza ko izuba riva ugasubira kandi ugacangamuka. Hari igihe mu buzima buca dukayuye, ariko abiringiye Uwiteka ntibaza banyeganyega. Hari igihe mu buzima buca inkuba zakubise, ariko zazikubita umusozi ugakomeza ukaba umusozi. Abiringiye Uwiteka nta kiza kibanyeganyeza, nubwo inkuba zokubita ntibaza bahungabana. Amen. Amen.
ari gitangaje iyo usanga umukirisitu yatakaje ikibanza, ngo hari byatumye atakaza ikibanza. Umugabo umwe ngo baramubwiye, yahuye n'uwundi aramubwira ati ese kusenya ikibanza wa? Ati kiriya kibanza mpunza abagore. Abagore bagize gutati baranduza. Aho atese ushoreye n'umuki. Uwo si umugore ushoreye ati niwe aho. None kurahunga abagore ugashorera umugore. Uvuye hehe ugiye hehe? Umukirisitu umeze nk'umusozi ntaza atakaza ikibanza. Oya ye ntaza atakaza ikibanza. Nuhurira n'intambara mu buririmbyi tugatakaza ikibanza cyo kuririmba. Uzusohoka kureba umusozi umuvuge gukurira umusozi udahaye unyeganyega, kandi nawe ugira ibihe bimwe bibi. Naje niko ntagomba kunyeganyega, nzaririmba Satani asonga. Amen. Nimba uri umusenzi ugahura n'ibihe bibi, uzasohoke witegereze umusozi uvuge ngo uriya musozi ubwo udahaye unyeganyega. Naje sinzonyeganyega. Nimba uri umuvugabutumwa ugahura n'intambara zikunyeganyega, uzarebere kuri uriya musozi uvuge ngo ubwo uriya musozi udahaye unyeganyega. Naje singomba kunyeganyega. Ariko Dawidi wari warabitahuye ngo arebera ku musozi Siyoni, aravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashaka kunyeganyega, ahubwo ngo uhora uhamye rimwe kugeza iteka ryose. Kugeza iteka ryose. Nimureke dushinyirize, tureke kunyeganyezwa n'iby'iki gihe, kandi biha binyeganyeza abakirisitu mu kwizera ni byinshi, ariko mureke dushinyirize. Amen. Amen. Bibiliya zivuga hariya nti dusoma amasaha aragiye, uzosome hariya mu Baheburayo ibice 3 ibice 11 umurongo wa 7. Hazavuga ngo Nowa abantu baranyeganyega mu gisagara, ngo banyeganyezwa n'ibyaha byariko bikoreka. Ariko itorero ryo mwana wa ntibyigeze rinyeganyega. Haleluya. Amen. Hari wavuze ngo ese nguru ikiwa, wavuze ngo iki harya, ngo n'umuntu ku giti cye nishe kuja mu ijuru. Ni inzira y'umuntu si y'abantu. Ni inzira y'umuntu si y'abantu. Nowa amaze kumenya ko inzira ija mu ijuru ari y'umuntu atari y'abantu, ntiyarebera urugendo kubanyeganyeza. Nuko aragaruka abwira abahungu be n'abakobwa be, arababwira ngo nimuze dutarame, nimuze twegera Imana. Ko murabona gute mwebwe ubundi muri mu kubona gute? Nimuze twegera Imana. Muwiwe ngo bakingura mu itorero ryo mu rugo. Iryo torero ryo mu rugo ngo biyegereza Imana, barayibwira ngo karibu wangu malaika wa mbingu. Bwana sifiwe. Itorero nidushaka turikure mu bantu turizane mu muntu, ribe muri wewe, nurishobora ribe mu mudamu wawe, nurishobora mugire iryo mu rugo rwanyu ry'abana banyu. Ebenezer. Nimumara mutaramira Imana. Itorero ryatangiriye mu cyumba, abigishwa ngo bari mu cyumba bahaye basenga. N'umwanya niho hatangiriye itorero. Umwuka wera ngo anezezwa n'imbuto bari kubera. Umwuka wera aramanuka ngo itorero riraguka. Ubu ngubu niryo natwe twishayemo, iri ni itorero ryatangijwe n'intumwa. Nowa aratarama ngo buca Imana iramubwira ngo nabonye ko ariwe ukiranuka mu biki gihe. Ubwo utigeze unyeganyega. Mwavuga ngo Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imvura igiye kuzagwa.
ariko ntizokunyagira. Abiringiye Uwiteka ntibaza batinya imvura. Bibiliya yavuze ngo uko imisozi igose Yerusalemu nguko ni ku Uwiteka agose abantu be. Imana ibwira Nowa ngo ndakugose ntuzanyagira. Amen. Ubaka ubuhungiro. Nshatse kubabwira ko abiringiye Uwiteka bagira aho baza bahungira ntibanyeganyege. Tugira inkuge. Tugira inkuge tuzatwinjiramo. Muririmbyi yaravuze ngo nagakiza twahawe na Yesu. None natwe dufite iyo nkuge. Agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Yesu Imana icyonegera mbabwira samani haleluya haleluya. Umva amagambo shaka kubabwira. Abandi ngo baranyeganyega. Reka kunyeganyezwa nuko abandi banyeganyeza. Amen. Umusozi ntuzi unyeganyega ngubwo ibindi byanyeganyeza. Ibiri ruhande byayo zonyeganyega. Ibyatsi nababwiye ko bizabisha ibiti bigakunduka. Ariko wa musozi tuzi unyeganyega ngubwo ibiti byakundutse ngubwo ibyatsi byahiye. Reka kunyeganyega ngubwo ibyari bigukikije byanyeganyega. Amabuye aza utembagaraho kagenda. Imana iramubwira ngo ubwo utigeze unyeganyega abagabo n'abagore bari bagukikije banyeganyeza. Ngiye kukubwira ibanga. Abiringiye Uwiteka ni abagabo babisa amabanga y'Imana. Samani haleluya haleluya. Ni abagore babisa amabanga y'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo Imana iramubwira ngo ubaka inkuge. Nowa ngo yubaka inkuge. Abafundi bari ko bayubaka bari bamwe muri ba baturanyi biwe banyagiwe. Bakamubaza ati si inkuge uhaye yubaka ni ya Muhangoke. Akababwira ngo imvura izogwa. Iyo mvura ni imvugo nyabaki kwanza, kuko iyo mvugo yari imvugo y'Imana na Nowa gusa. Iyo ni imvugo itazayumva bisi. Abakiranutsi cyangwa abiringiye Uwiteka bagira imvugo yabo baza bavugana n'Imana gusa. Abisi batazabumva. Iyo mvugo y'imvura yayivuganye na Nowa, abandi ntibari bayizi. Bakamubaza ngo iyo mvugo ni imvugo nyabaki. Imvura ni kintu ki? Nowa akababwira ngo naje Imana yambwiye ngo imvura izagwa. Nta yindi mana ziringira namba nta yindi zashira inzira zanje imirimo ye ntabwo ikibarika ntigirondoreka Yesu ubwenge Tayindi mana ziringira namba nayindi zashira samani haleluya tayindi mana ndiyo ndazindi mana twashize mu nzira. Imisozi twatumereka kurya ko imisozi itonyeganye. Iyo ntazindi mana twashize mu nzira zacu. Gituma abakristo benshi banyeganyeza nuko bafite izindi mana biringiye. Izo mana ntizigira imbaraga, nicyo gituma banyeganyeza. Ariko Nowa wari waramanuye Imana ngo arayimanuririka mu gitaramo cyo muri Salo mwabo. Sameni haleluya haleluya. Oya yari yarataramiye mwabo. Warangize mani habwe icyubahiro de ferme la pros goze la fika de fostapis abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi w'i Siyoni takizabasha
kubanyeganyeza imvura izagwa nyinshi ntizabahitana imivuni itemba ntizabatembana Wese Imana icyubahiro. Bibiliya yarambwiye ngo Yesu umwe Yesu yavuze abantu babiri, avuga abariko bubaka, aravuga ngo umuntu umwe yubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha ngo uzikubite kuri ya nzu ya Migeri. Ariko aravuga ngo umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha ngo uzikubita kuri ya nzu ngo ntiyaruha inyeganyega, kubera ko yari yubatse ku rutare. Inzu yubatse ku rutare ntizinyeganye. Umukristo wubatse kuri Kristo ntazanyeganyezwa n'ibiriho. Mana ishimwe cyane. Oya tugize gute abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi w'i Siyoni ntakizabasha kubanyeganyeza imvura izagwa nyinshi ntizabahitana imivuni itemba ntizabatembana. Wese Imana icyubahiro. Bibiliya yarambwiye ngo arangize, abantu ngo baraza baramubwira ngo Nowa wasaze, ibirimo witubesha ngo uri mu rugendo kuraja kwana. Nowa arababwira ngo njewe icyo nzi Imana yavuze, witubesha ngo uri mu rugendo. Nowa aravuga ngo icyo nzi Imana yavuze. Nimba hariho icyo Imana yakuvuzeho reka kunyeganyega. Nimba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ku musozi n'ukuri isoni nshiza ipfa kuba ariyo yabivuze iyo kwizerwa ishobora kuguza hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe reka kunyeganyega. Tuma abakristo benshi bari mu kunyeganyega nuko nta masezerano y'Imana babizi. Nowa aravuga ngo hari icyo Imana yambwiye, nimukomeze mukubite hirya no hino, ariko njyewe hari icyo Imana yambwiye. Iyo Mana yakubwiye imvura kwanza ni Imana imeze gute? Barangize Ndio. arayuzuza, ngo ayuzuza bahe bamuseka. Ariko uko bamusekaga niko bamufashaga. Muruzi birashika ko tubwira Sabuna ati gashiramo twese tukamutura, ariko twese siye duhaye tuje. Oya Ndio. tutange za haleluya bose bakamubwira ngo tuzitange, ariko twese ntiduhaye tuzitanga. Inyundo Nowa yirirwaga kubita afatikanyije n'abayabaza kumufasha n'abafundi yari yarafashe, yayubatse imyaka 120. Ubutumwa buhaye buvugwa ariko ngo ntibaruhamo. ari baranze kumva imyaka 100 yose Mbegu kunagira neza usa masinyana mwita. Bibiliya yarambwiye ngo amare kuyuzuza, Imana iramubwira ngo nije ugiye gukinga. Jewe Imana nije ukinga, wewe wokinga. Babi namuboza bahamagara ugakingura.
bamuyomba bavuga ati turashize ugakingura, ba papa mudogo na bamushenge bovuza induru ngo amazi aratumaza ugakingura. Jewe ndayikinga, ariko mbere yuko nikinga yikingura iminsi 7. numara uhamagara ikingura iminsi 7 numara uhamagara aho icyumva ijwi ryawe kikitaba kize kinjire mu nguge. Haleluya, Amen. tukuzwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nowa ngo arahamagara aravuga ngo ni muhunga imvura izagwa. Intare zumva ijwi ziva mu ishamba ziraza, ziza abagabo n'abagore bawe bazibona zigadogagira mu muhana zikaza zikinjira mu nguge, abantu bawe bazitegereza, ariko tibaruho bavuga ngo tuhunge. Inyoni zumva ijwi ziva mu mashamba zose ziraza zikaguruka zikaza zikinjira mu nguge, ariko abantu bawe bazireba ariko bakavuga ngo twebwe ntitwinjira. Inzoka zikikurura zikaza zigaca mu muhana zose zikagenda zikinjira mu nguge ya Nowa, ariko abantu tibinjira. Wavuga ngo Bwana sifiwe. Hallelujah. Cyari icyumweru cy'imbabazi. Reka mbabwire ko ubu Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari ijwi rihamagara ngo ngwino nawe, ariko abantu ntibahaye bumva. Amen. Abantu babigize ibikino, abantu babigize ibisanzwe. Tiburuzi imyaka duhaye tujamo ubukirisitu ko buragenda buhaye buhenebera, ko buragenda bupfa, ko buragenda bupfa, ko buragenda bupfa. Mperwa kubwira abantu ndababwira ngo iyo buhaye busha tugiye kuzoza tuvuga ngo umusenzi abahanye naka. Hakurya ruguru bageze bavuga ngo umutayeri uzi gusoma amakoti cyangwa amaribaye ngo aba mu muhana w'abanye naka. Umusenzi bagiye kuzoza bamurangirana nk'umutayeri kera byarataye. umusenzi ugiye usenga mu kuri no mu mwuka, umuvuga butumwa ukivugira Imana mu kuri no mu mwuka, bagiye kuzoza bamurangirana nk'umutayeri. Ko muranumva? Ko turumva. Tubanze tureke za rugano n'amarangamutima tugende. Umuririmbyi ubuzugi yayuririmbira mu kuri no mu mwuka uko Imana ishaka, bagiye kuzaza bamurangirana nka kurya ku mutayeri. Kubera ko iyo itorero rihaye risha. Oh, hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Itorero aho rihaye risha. Stella greatest operas. Bene. Itorero risigaye rigirwa na bamushenge na bamuyomba na ba papa mudogo. Muvuga ngo Bwana sifiwe. Amen. Icyo gihe cya Nowa ubukirisitu bwari bwapfuye, ariko Nowa ngo yari ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega. Ela fosta prima Medesala sikori testiga. Vijana Shala disa. nuko amazi aterura yakuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. abicaye mukuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Hallelujah!
inyamaswa ngo zimare kwinjira n'inzoka n'imbeba n'iminyorogoto. Imana ibwira Nowa ngo ngiye ku rukingo. Iragenda irarutoraho rwari rurambitse bari barukoreye. Wirazanira kingo. Imana ishiraho uruge. Ngo imarira ihomeshaho. Irafunika inkuki. Matokeo ela jedi makito. Gakondo yacu Imana imara. iri mu ijuru ku Mana yacu. Ayo. Aba bose baguwe neza. Tanzara Tanzariba. Ana miruko bose Abaho bose baguwe. wese Imana icyubahiro. Sameni haleluya. Igihe urukumbuzi rw'abakirisitu rumaze kurangira batagikumbura ijuru. Ijuru ntirigikumburwa. Mu mitima yacu ntiyakibishwe rivuga ngo anongoneza sasa rohoni uwangu. Karibu na yeye natu. Ebu unirehemu Baba. Jedi hilerite Sameni haleluya. Ijwi ryaracecetse, ijwi ryo mu mutima. yewe Anongoneza sasa sauti kubwa. uwangu. Karibu na yeye natu. Hili ni ulizo. Ijwi ryaracecetse. Amajwi y'abakirisitu ntakicumba, imitima y'abakirisitu ntikicumba amajwi yongorera. Ijwi ry'Imana ryongorera mu mutima. Imitima yarasatse. Ndio tugenderere Mana we. Ai vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika. Lakini wengi wamesiharibu. Ferme la prosenitesse. Wavuta bangi, wavuta sigara ni wanani? Amen. Vijana wa Afrika. Hinyawe. Vijana wengi ni walevi. Wengine ni malaya. Wengine ni umbea. Wavunja nyumba za wengine. Afrika, 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 Afrika. Wese Imana icyubahiro. Mimi mwenye zambi, moyo wangu wa kutamani roho. Jedi marite. Jana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, lakini wengi wamesiharibu. Wavuta bangi, wavuta sigara ni wanani? Vijana wa Afrika. Reka mbabwire. Duhereze Imana icyubahiro bandi. Vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, lakini wengi abasore benshi bazishe nabi. Bamwe bazishoye mu burayi, abandi bazishoye mu businzi, abandi bazishoye ntumbazi. Ariko umusore uzohagarara akamera kakurya ku musozi, ari inkuge azicaramo. Hallelujah. Nimureke gufata imbaraga zanyu ngo muzitange mu bitagira umumaro. Ndugu nazo zambi gani Zinazosababisha Yesu Yesu akose akose nafasi. Ndugu nazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi. Sameni haleluya. Roho wa Bwana shuka. Mitima yabigiye cyane wa yari yaratonze ububobi. Tajwi ry'Imana ryari rikimanuka muri zamiri safi. Torero ry'ico gihe rirapfa, ariko hasigara no utari waranyeganyeze. Ngo rangiza Imana iramubwira ngo ishira, Imana irakinga. Ngo imare gukingire kuri vura. Amazi ngo arengeza yakuye. Abandi Monishi yaravuze ngo walipanda juu ya miti. Tuzoja mu ijuru kofi. Ibiti birarengerwa. Wengine juu ya milima. Za rununu bamara akamazamuka ya kuri rundu hejuru.
yamara gushika akabona amazi ko yihera munsi akaruha kamurenga gitava amazi akamazamuka kayirenga bararuha baraza ngo barakomanga none ngo basubiranamo baravuga ngo iyi mvura imeze ite uzi ko Imana yabanjije kubakanga ngo irashahira baravuga ngo witubesha ngo uri mu rugendo ngo yarashahiye gutya irahita gwamagira Imana irabanza irabakanga ariko data no ngo bose barabanza ngo atesiri nibiki ngo ihita baraza ngo bakomanga kungu witubesha ngo uri mu batino asohoka imvura irahise witubesha ngo uri mu rugendo we bakaza bari bayigoshe batino asohoka imvura irahise witubesha Masia Basimani tuero Kosti de fe c'est moi ubu nizo mvugo zihari tumambo yamutubesha ko murajahe yazirimba ngo tumuhaye kwezi kumwe aha ngo mayifungo ngo yaramwishe ngo uzawigira nguri mugwamugira ngo ni wowe mugiranutse muri iyi si yose witubesha nguri mu rugendo no wango yamayicara araturiye kwa maza terura yakuge ai biraremba kuri wa musure chaye ayicaye mukuge bafite n'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo reka mbabwirire ijambo bavuga Bwana sifiwe haleluya abiringiye Uwiteka bashinze imizi muri Yesu ntibazabanyeganyega ntakiza kibanyeganyeza kuko bashoye imizi yabo bayishinga bicaye mu gakiza niyo nkuge muri ivyo niko bavuze ngo none natwe dufite iyo nkuge kabisa nagakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka haleluya amen abiringiye ngo intambwe ya mbere yo kutanyeganyega ni ugushora imizi mu kwizera ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana niko Bibiliya yavuze hariya mu Baheburayo ngo imaze kuvuga aravuga ngo Imana yavuze mureke dusabe Imana kugira ngo iganire n'imitima yacu ijwi ryayo rice mu matwi yacu tuyumve tubanze dutekereze twumva Imana neza uzutandukanye uvuga ngo siri n'ijwi ry'Imana cyangwa n'ijwi ry'abadayimoni cyangwa n'ijwi ry'amarangamutima Imana yavuze haleluya amen jambo rya kabiri riza rituma tutanyeganyega nsozi tukamera nk'umusozi ni kudumu katika maombi walidumu maombi haina vitu vyote kwa ushirika wakichukuliana mizigo yao kwa mwenendo wao safi waliwakuta wengine wasiomjua Kristo wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. kiza gituma tutanyeganyega Temela. ni kudumu katika maombi
nugutinda mu masengesho ugasenga waruha ukazawumva uri kuraja nko kuyaruka. Nigeze kubona abana bamwe batoya baja mu mafungo nimba ari wari umunsi wabo wa mbere niriya tukibiriya muri Kongo ico gihe ca za 2000 kombye gutyo noneho baja muri Gitavi barabi wacu twabaga munsi yayo mu Gahwera ngo baje kumba ngo basohoka ubutayu baye bamanuka ndagira ngo none nibake bahurutse batarutse kubera inzara bari bamazeyo gatatu gana abana bato bamba baza baye baruka baza bashika banyina bakaza bahembura kubera inzara bagiye mu mafungo. Ibigeragezo iyo bigusanze mu masengesho uzawumva bimeze nka kurya kwihuzu ukuye muri magaza heno kuri kw'Imana biza bikubera nta kindi kintu kiza kibera umukirisitu nk'ibigeragezo. Bwana sifiwe. Tumwo zakira ariko birabereye igituma bitubera nivyo bizotwambika imidari. Hahirwa wihanganira ibimugaragaza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubukire. Iryo kamba ndirizambara umuntu w'umunyabutepe umuntu udafite urugamba yatsinze cyangwa umunyagoba kuragira ngo azaryambara bibaho rizambara abagabo bakubiswe barashinyiriza ariko ndatangaye abandi baratukwa ariko bazima amatwi ntibasubize abandi barababeshera abandi barabatuka barabandagaza barabaseza ariko barabyihanganira abo nibo bazamara iryo kamba. Bibiliya yambwiye hariya muri Esiteri ngo ka Moridekayi kiyicariye kuri porutayi iriya ariko ngo kayicarana ibintu bitatu. Ijambo rya mbere Moridekayi ngo yaragira umugambi mwiza yaragira ishari ku muntu habe nariki. Tekereza ababo Bigitani na Tereshi bati twicasuwe Rusi n'ubundi barakorana guzama tuje mu butegetsi harababwira ngo yayi mu masezerano ngira amasezerano y'Imana agaciro n'icubahiro Imana izamba tibizaca mu bwicanyi. Yego tegereje ico data yavuze gusa nimba ari data wabivuze bizoshika. amen. Tibiza bica mu ntambara oya barakubesha nimba wagira ngo uzitwa nakari ubwo wabicishije mu rugamba rw'intambara ngo wambare korome cyangwa umusaraba cyangwa ngo witwe nakananaga iryo zina ni ikinyoma n'iry'iwanyu na bene wanyu. Ariko haraho rizarica Sezerano ry'Imana barimzi bacu baza bavuga ngo rizarica mu misozi rikanyura mu mataba ariko ngo rikanga rigasohoza rikamari urukarizima rikazagirirwa ryurira imisozi rigahura n'amabuye rikagumuma ariko rikanga rigasohoza. Hamani yamagira ishari kintu cya kabiri Moridekayi yaragira ngo yari yaravuze ngo ntazopfukamira ibigirwamana tubikunda kwaya mavi y'umuyuda yopfukamira ikigirwamana nubwo turi mu bunyagi Babeli sinzopfukamira ibigirwamana kandi ico gihugu cyo cyari kigizwe n'ibigirwamana gusa Shusheni ibigirwamana sinzopfukamira ibigirwamana. Ijambo rya gatatu ngo alikuwa ni muombaji niryo mpaye shaka ngo tuvuge okay alikuwa ni muombaji apana wa wundi wo kuja gusenga kisiga bo bageza bambara ibigunira bamara bakaza basenga baye bahanangura mu ivu baruha iminwa ikuma tibibros. Bwana sifiwe. Ubuga twebwe twifitiye amafungo y'igisirimu bwa mugenda wapashije na korugate n'isabune y'amaraso na kaji watanga za riya nka 3 ngo mu muhogo hunu manze muzane kaji ayo ni nyorosha amasengesho
gusenga nzagukomeza ah nasanze harimo kunesha k'umukristo urugendo rwiwe amen nawe sinzatinya mfite uko gusenga wa misozi we uri imbere y'uwiteka mfite ububasha gutegeka no guhindura imigambi mwanzi satani imigambi mwanzi satani. haleluya iyo turi mu masengesho tituza tunyeganyega ntacyo tunyeganyiza habe nubwo hoza amaferabeto bakaza bayakubita mu mutwe uzuva muri wa wundi barangiza bamamugirira ishari kandi ritangiye none ndamubwira ngo uritangiye ubuse hari indi rihari iwe bamamugirira ishari ryo kumwicisha baravuga ngo Moridekayi agomba gupfa aho twebwe bavuga ngo bakugirira ishari ngo usare ngo sinzi ngo agapepa bakubise ngo umutwe kurandya akuni gatuye nakabebe ikibazo kirakura gikura Moridekayi atabizi kagica gusaka kama gataramira kuri portail uko gahaye gasukuma portail abashefu bijira basohoka usaka kaza kavuga ngo ndindira ico wamvuzeho papa mpagaze kuri portail Mana ico waduhaye zako lemba neza kwizera lombeza yonte muyivugo zako neza kwizera kuko utabesha zakomeza neza kwizera utayoja gusenga mureke nongere ngubakundishe niba ko ariko arabavuyemo kandi dusenge apana kurya ko kurera amagara oya yenti bigezweho usenge uruwe wumve ko imbaraga zo mu mubiri zitakara turya ntunywa uruwe wumve ko ukamuka Perko gusesa wacu ngazamwe nono ko nuva umubiri wanje wagize imbeho uziko amafunga zaro agatera ishushira cyane nubwo ati nono nashushiwe cyane kabisa abiringiye tumara ubutesi Uwiteka bameze umusozi Siyoni utabasha kunyenyeza kuko imisozi yose Yerusalemu Kuwiteka gose abatuye Kuwiteka gose uko Kuwiteka gose abatuye Pastor nuko Kuwiteka zagota abantu ndio ariko azadusanga he anatukuta kwenye vyumba vya maombi tukava muri za koromeno mu misaraba tukabanza tukiyenangura tukarwa tugashushira tukava mu mbaraga zicokere n'amaranga mutima tukumva Imana haleluya haleluya ninya we Pandinelo ba Jeva Sango ne dema abre de sa vista optiste ba Trimoye de sa vista ariko kuyo mugakura muri kamera ahageza umunsi umwe kaza numva mfite iseseme
kubera yampota kwikaza nungaza numva mfite nk'isesemi nyine kuyaza amabwira baba dusenge kabisa kuko gusenga ni intwaro y'umukirisitu isi tumatanyeganyega niko badi muve mu gisirimba uku gukyantu birakanga shitani azaya amabyina naho zaya amashoka nawe akamabyi ariko muzovuge ngo mu buzima bwanyu ndi muzopfukamira ibigirwamana nimumara muje mu cyumba mubabaza imibiri ya maze murebe ingene muzoza musohokamwa muri imiriro itwika mapepa azagurumira utaravuga byamuzamubwira ngo amapepa azagurumizwa na za haleluya ni migeri hari ubwo gusi yasohotsemo usohoka uri umuriro ndio Mesia we haleluya Karime de savo. Ai do ferde Tri de sagare de bine. iyi si ya none ikeneye amasengesho hirya no hino hari imbohe zitegereje gutabarwa iyi si ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino hari imbohe zitegereje gutabarwa isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino hari imbohe zitegereje gutabarwa. naratangaye amasengesho sa yawe gusa uza usenga hariya ugasanga hari imbohe yaje kwiyahuza uburayi ikavayo ugasanga uri ugiye kwiyahuza ubusinzi akavayo ugasanga n'uwundi wari ugiye kwiyahuza umugozi runaka akavayo kubera igitaramo cyawe gusa cy'amasengesho barazasohoka izandiko ko ba Moridekayi ngo bama bakubita amatariki n'ukwezi Moridekayi n'abayuda bagomba gupfaho ngo kubera ko ntibapfukamiye ibigirwamana izandiko ndizisohotse ariko data mwebwe kuntegera neza Asinanamita begawe kunagira neza gusa asinanamita. abayuda bose bama baje inama na Esiteri baravuga ngo twambare ibigunira nitumara ngo tuje mu cyumba iminsi 3 ngo duhaye twiyiriza ubusa tutarya ngo tutanywa esko murumvisa ko kantu tubanze dukureho kutarya kandi tutunywa takinju taji murakumvise bavuze ngo ntitunywe takinju taji iyo niyo seki ngo nitumara dukomeze twihenagure turirira ngo duhangane n'amasinya y'abamedi n'abaperesi basaze ngo amasinya yabo ntazasinywe uriya igitaramo ni igitangaza nimbugita izo yambiga dutemagura amaze gashanyura impapuro z'amasinya y'abadayimoni ku buzima tutwonyeganyega tukigira data Bwana sifiwe. Tukuze roho wa Bwana. Hapana ya masengesho ya mahimba. Ali abo batusubizari mango banambalanga batagabona Yesu. Hamuzamura nabaye. Niba abanye nabo zaba ngo baraja gusenga ngo baraja kuririmba ngo baga nibo banambalanga batagabona Yesu. Kandi abo barahari. Imparanga kandi abakuru baravuze ngo imparanga ntizifata. Amasengesho y'imparanga n'indirimbo z'imparanga nta musaruro zigira pe. Igisirimba cy'imparanga
tichoro wagikanga umuzimu pe kabisa. uvuga ngo Bwana asifiwe. Haleluya. Nyana ukuri kw'Imana. Vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, Lakini wengi wameziharibu. Wavuta bangi, wavuta sigara ni wanani? Vijana wa Afrika. Moses yagiyewa. Ari nani ngo Moses? Foster ari. Yagize ibitotsi. Ukudahaye utibuka ko numva unenetse hejuru. Yafashe uko ngayo kubitanuza. Ube nguko bitaka agasiringana. Tibuka. Aricho nabishaka kubereka. Ndio. Kumbangira gutya ta masengesho. Shitani azama ngo ngaye nago mavyi. Iri abirindi aricho ihungabanyije se. Takinti ntwara. Iyo azoguma ngo ari uzuzuzi. Ariko yabona umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana w'umungu cyangwa umwana w'umukobwa arasohotse mu mafungo. Azagira gutya gusa. Iyo bizima nimwirukire hariya mukurure mixere gira bizime uriya mutinda tatumara barasenga ngo haba umunsi wa gatatu Esteri ngo yirengagiza itegeko amasengesho naratangana ngo yamayirengagiza itegeko ry'ibwami Yego. aravuga ngo ngiye kuvugira abayuda nishaka ngweyo ariko ndaje kuvuga hako ngo akazayumva mu bitugu ngo alikuwa kisindikizwa na maombi ya Wayahudi kazayumva inyuma ye aherekejwe n'ingabo z'amasengesho ngo aturugari asanga ijuru rya ritaramishije Asuwerusi yama mutunga inkono ngo ashike yamavuga ngo sensinyira igihugu Esteri we nawe umwamikazi Esteri ati banzureke itonde wahahamutse ariko amasengesho azahahamura abadayimoni ye Patri esko ndi wosimba ngani bagukutire mu turere kama tuamini Yesu kama tufiche dhambi kama moyoni tutafika motoni pa mbingu tukaribu ya kufika kuona mjia Mungu atatupa raha na kutuwezesha kabisa. Haleluya. Mungu atatupa raha na kutuwezesha kabisa. Yesu mani tubaye. Samani haleluya. Abarangize Mordecai yigumira kuri portal Esther abwira Asuwerusi ngo natetse gatuje kurya ngo bashike arasubira asinyubwa kabiri igihugu ngisinye atoya kufite ipupa atesho muzoze kurya na Hamani arataha ndashoje ngo amare gushika abwira Zereshi ati ukuganda umugabo ukomeye muri kino gihugu aho ndatunze mfite abana benshi mfite ubutunzi nije vise wa nyakubahwa Asuwerusi ariko ikibazo ngira Mordecai umuyuda bahari yakwirembo azagira gute kwa sasuzugura ariko ibyo bintu urabifite ati ndabifite tuhaye tubesha atoye ndabifite none kuzuvuga arikishana kandi wavuga ngo ejo muzaja kurya ati ko ndaja kurya ariko ngumva umutekano muri jewe ntawo none cyo gutekanisha niki ati nuko notundika Mordecai
uje